jete je quality education ke bantu thik dia pan ke claim kon bom pasi matha kon bom lo lapen nitum ning thelo success po pusi kroilo lase nitum kabori pon alogot si natum press media tu pan jirpo tu pan nami tuning bilo natum same nang cerap nang ceto tu nang ko tum ida press meet kami nang ko kalam thia bangke nili tum 91 LP teacher satum 12 months lo salary ke long le dia talama bangke nili tum SIU bang non puanta tunun ilang ki claim tang kaduka we 18 months lo chiklo joner keblo ki claim sita mi pini arni anta mi nang chun pion dia ta thesi pini bangke nili tum kisung pen ajok sila dia press meeting ni nang koklo. So what about this one SIU? It will happen. But these are SIU. SIU. Today only they told me I'll solve the problem. Don't worry. Lanar ni penta nili tuma bangke akam chun po bon pusi inghong bom ninchi thiban sido bom lo sitami pini arni antami akama bang na chun pipe dia ta thesi pini la bang so press meet bang nili tum ini nang koklo la sinali tum media hoi pe nili tum kachuning rikang tunga bangke Karbi autonomous council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nili tum matter prabjin pe nagi solve pia phan nili tum la bang so SIU approval bang prabjin pe nagi palong pia phan nili tum phan ang cherap ivek thanang cherap tun vek thapis nili tum chuning ring tung lo sir SIU to apne koisile je apne medical health incharge samute apne koisile je SIU to এতিয়া মই কলো না মোক আজিয়ে কৈছে প্ৰবলেমটো অলপ আগত 1 ঘণ্টা আগত কৈছে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিং লগৰ বহুত হেম্পাৰ হৈ আছে SIU সেইটো মই চাই দিম এতিয়া গৈয়ে চাই দিম আজি গৈ লওঁ মোক এতিয়া ইয়াত আহোঁতেহে কৈছে ডিফুট আগতে মই নাজানিছিলোঁ এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে বুলি এতিয়া মোক কৈছে গৈ পেলাই মই ঠিক কৰি দিম lapen ki aki hai Richard Tok bi education EMKAC alang li phans tam alang li jakong do an penili tuma kam ne ka pachun pije phala bang so ki sung penili tuma phan ne ka pajogi phan alang phans tam benili tum chuning ri padi cream lo kasi Karbi Anglong nat pen lapen West Karbi Anglong nat pangrum pet pen total student class 1 to class 10 ke 1,25,769 student do lake West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong a block 3 jong sini na poli pipo bonne Bokazan Hauraghat Langsomipi Lumbajong Nilip Romongwe Sami Langso lake Karbi Anglong West Karbi Anglong nat bangke Amri Chinthong Rongkhang Suching la so block angbong pensi ka cover overall student ke 1,25,769 number of school among dutulo lake 1953 lake school a block 10 lapen West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong pangrumpet pen school lo lake bangke nili tum 91 LP teacher satum 12 months lo salary ke long le dia talama bangke nili tum SIU bang non puanta tunun ilang ki claim tang kaduka we 18 months lo chiklo joner keblo ki claim sita mi pini arni anta mi nang chun pion dia ta thesi pini bangke nili tum kisung pen ajok sila dia press meeting ni nang koklo these are SIU. Today only they told me I'll solve the problem. Don't worry. Bontala sombong pen remote area inglong ajolong bangke single teacher pensi mane single external evaluator pensi dam pala remote area long bangke mane school ratio student ratio pensi the rest bangke bahini evaluator mane bipon external evaluator ta la pen external evaluator ke nitum da 30 department officers do सब graduate pensi nitum ke endpoint MA qualified lahai ka do even teachers nodal teachers subject teachers atum fan nodal teachers among subject teachers atum graduate kitang MA kitam MSc lahai tu apa sini tu engagement